Kabalang Katolik kelapelong ya kane kaseng jong ki senjuk jong ki rangba jong kane ka Shillong Archdiocese hi baroh kawai. Kabalapelong hakapo Parish Wahlang Saint George Parish Wahlang. Kabalalong hakane kasngi khatsau tarik panai basau senem hajar pusau. Hakane ka Shillong Archdiocese hi baroh kawai ladon 7tylli gisun. Bat baroh 7tylli gisun kilewan simbentalang hakane kasngi. Kiladon sibun ki program baper. Kentup ru kecing ajeng keren bat ki drama bat kicing ruai. Bat kiwe. Kepada volunteers, bagian subhawan penkrek, penlumiak saya sen ye uji kecil. Kepada ikipai kijung play, bagian subhawan nok seniang peloi bensin, akan negasin or kejinglum dengan show. Naga benta ban penbit kejing penbit penbiang ye kenik anwal mit kepakhasan, agi jinglum jingsep baroh.
Nakakoning kedok penambal jengrai ke aku nakalin jibeneng penambal jengrai shispa iwe not iwe. Ban ai kublai kerpang ye pi baroh kilong kupa sing burom masuk ban kemen ye Abraham sejengah itu, bat ulah serus hakrum jongu. Kontra ulah pakajam. Bapa Abraham. Bapa